Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Pi mana rikukukpika imashinataq kanki. Tukuykunami shuktaqkunapaq ñawpaqpika alli rikurinata munanchik. Shuktaqkuna ñukanchikmanta imata yuyashkaka achka valikmi. Shinapish ñukanchiklla kashpaka pi mana rikukukpika imashinataq kanchik. Mantak Dios kushka almaka ñukanchik shunquta achikyachichun pay hapichishka lampara shinami. Chaymantami ñukanchik shunqupi imalla yuyi tiyashkataka kallarishpa rikukun. Proverbios 20:27. Kanpi kashkataka Jesuska allimi yachan, kantapi mana rikukpipish. Paymi kikinpak yuykunata, munaykunata, muskuykunata, imarayku rurakushkata chinallatak shunquta riqsin. Kaypika hatun yuyayka kaymi, ñukanchik ukupi imashina kashkami, shuktaqkunapaq ñawpaqpi imashina kanamanta ashtawan yallika. Chika, shuktaq hintikunaka, kan imashina kashkatataqka mana rikuy tukunkunachu. Hintikunapaq kawsaypika, ima mana riqsishkakunapish, kashkataqkunapishmi tiyankuna. Chaykunataka Diospaq chuya shimillami achikpi churaytukun. Chika Diospaq shimika kawsaq mari, tukuyta ruraytukuq mari, yuyaypi ima tiyakuqtapish, shunqu imata munakuqtapish tukuyta rikuchikmi. Shuktaq hintikunaka ñukanchikka allikunapish, kashkatataq ruraqkunapish kashkatami yuyaytukunkuna. Shinapish kashkatataqka Diosmi yachan. Kunan Jesusta mañay, imata rikushkata rikuchichun, shinallatak imata ruranata aqllanapi ayudachun. Paywanpish, shuktaqkunawanpish imashina kana kashkashinataq kankapaq. Kanllapish, tukuykunapaq ñawpaqpipish, chay shinallataq kawsankapaqka, imatataq rurashaninki. Diosta mañay, achikllata kawsanapi ayudachun. Imakunapipish, ñukanchik imashina kashkashinallataq kankapaq. Nishun, kanshina kanatami ashtawankamunani. Shinapish ñukalla kashpaka allimi yachani manataq alli kay tukushkata. Shinallataq shuktaqkunata manataq pushay tukushachu. Ñuka kawsaypi ima mana ministerishkakunataqa anchuchiway, kutinchaypaq randika allikunata churapay. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.